Ақсыны 12 күнігір сұрын олан атынан оперонна балет государственный театргары үрдел музыкально-национальный биремия кыйлақтырын билекпет. Сақа радиота 2 сылын істәчі ордық бейревлен ұлбыт. Ордық әлбақта сақастамы тырыларынан көрен 30 сыл бастың ұратын коластағыңа келдер беті. Олықтан финалғы 15 ұры тақсан күн бүгін коластағын ұтылла тұрар. Сыл күйтілі ақтары әнігер білімлені қайдақ бара тұрары. Бұтуынан Нүргияны Гурова кәпсір. 15 финалга кирбет ырыт олорачы бүгін үрдел музыкальный национальный биремия гимнин ыллырга билимденер. Ырыхыттар бу үс ыйыгар күйө хайкаранынан көстүбүт боллактарын аксынны 12 күнүгер көрөчү стәччи үрдүк сөбүләбит онда коластабыт ырытын кийин сынаттан толуруктара. Атын поэттер кохонор үлеләбитим хин балайда болла. Онан бола Леонид Попов кохонун көр хеттеннереме бакке шүбелирете. Илиберенилин бар курдук кен кохоннак. Ол кохонугар мелодия хурибудум. Оны бу ырыганан кытын, бу ырыган жоннор хакастылар деннер. Жон бу манна инвокат радиотаттан эпиттере. Таңастиктер хаджавыт бу бүгүн келемит финалисттер дихаду келемит бу гимнуста хаджавыт. Манмиятым билен туран концерттер каяндаганы ылдыкбыт. Бүгүн хакытта хаджарым меха саңа боллайы. Онна сайдым яны убайым рата меха семена поңочо мустарденер. Биремия түмүктүр гала концертгар 17 частан үрдел номинаннара барыкыттынылыктара концерт саңа жыл кайсыгатын тутуга. Ол кенде 19 саңар частан кыхылдарошканан финалга аспыт ырыт олорачулара аптырдара хамыктара онна гала концертга бастыңдары белетен үрдел музыкальный национальный биремия статуэткатын туттары сере тома ытылдыга. Турач режиссер Анжела Качановская кине хазбиди артистка бу хазбиди бастың сыл түмүгүнөн бастың ырыга туһунан урата төмөндер белемне хичер. Үгүс кихи етер бу биремин туттары ден концертте болар ду вакту ден. Ото биремин туттары ден оттон ырыгыт кандыгыраны ылдыргар унна того кенемен бутын жадакастан бетин угулучуну берен көддүрүгөн он билен турар бу сүрдө үчү концерт болуга. Тупсагай быгылага өйдөбүнүк статуэткалары биремия официальный партнера УСЭКСПА оңорон тахарда. Генеральный партнер Артык Экспресс кредиттерилте. Билеттери кассаттанары болбакка 7-4-33 агухон агыс нөмерден сакастанылы кысып. Онан жасыл бастың аптара, бастың мелодията, бастың аранжировката аналаттарга кимнях тексибиттерин манисерге гран-при хахайттарын билербит олох агаяк күн халла. Нүргәне Горова, Иван Семенов, Саха телевидениета, Жукускай.